Bella Joe Playo, Terma Barbella, Caramera Joe, Tana Kira, Bella Curini, Tana Kira, Nitio Carana, Gamena Barbella, Gamena Joe Bella, Bella, Gamera Joe. Beto tual tar palu ro chor go tin cha dek o tieno en wa foy to tual panelist mo ti bo to kumberi football tie gi Muzee Pilipo Oruni kan mai chabir mo karni chana lok mo beje to tual kom lok pa Muzee Paul Kilama wan football miro neno en kid lok me Loc Ken en badong wachi yup matini metemo encouraging litiana wuma gok nyo pur giti tawne giti tino ni jem magang en miro ribo wich ka chiel ikar manu daro mite ni miro ginen aloha mo manu rombe tie daro miro betie chi obi neno lokom Nge Nongo Loc Ken eni ngo MUTIME kia ngagi mago bedo eni GAMENTE enoni gidong mapire teke ena ye ni go chako la kit tute men Loc Ken eni kimura di man eni tini o miro choko chwin le tiena Acholi jomo guti mo ka piera yo ya beach piera dek piera ngwen mo fut gok cho bi wachi gin le tiena mate tieno wa miro encouraging gin nong pe le tiena mate tieno jema ma team affecting Acholi long team affecting gin wa gin be no fura nyim gi team Paul ma bo ti piera tekni go win tini ni Nge Loc Ken nga gi mo be GAMENTE gidong go biro gi mo di I GAMENTE en go chako tute Loc gi mo di weo kelo wa in yang ni kai ti winyo chwin I romo biro la tela I mo ken mano ini tuer kere endo kar en mo wano ti ni le tieno mo ti don komkareni put tamania itino kai ti mo pier wa big go tamani in furetili ojolo Muzee Paul ojolo Pilipo Oruni Mego Rose, Lady Grace, Dr. Caesar Chae, la Mego Joyce, Langoya, before the trial, may joining one. Chi, Wamiro Chakonegi, Muzee Paul Kong, Kado, Muzee, Pilipo Oruni, be medo core. What you made a king or one bit, Wajane Komkar, no MUTIME, Nge Loc Ken. Gidong nga gi mo biri GAMENTE atirane pole ko romo estimating mo go bir mo manining mo di mago chao kere tute me konye Uganda Nge Loc Ken Muzee Paul Poyo mina kom yo kare melo wano Loc Ken down to Nge Loc Ken ni nda pongwen di ma pier bichel werio ma yom chwin ber duong to twal all over the country from every town duju celebration ber tie madano weng no igi yom Yeme 62 no do carro ken mando October Yeme 62 ber April ci GAMENTE mo ko ma wano kere Loc Ken no ti GAMENTE pa DP ma gugiro uchako from 61 April to 62 April pian 61 DP lo ye April ci GAMENTE ne pori British do waji bol qui odojo pian Buganda boycotting yero many reason magumi yenu do 62 yeme April surprisingly enough Bagana don't go bol qui yero British do ayo kako meno don kabaka ilo ye dano mamiro
ucheri parliament ki Buganda. Inuni blocking DP yo. Pian strength of DP ma Paul no ti Buganda. So ngeye no dong GAMENTE medo kati uberu UPC ki kabaka yaka go riba. Kabaka yaka no tiki MPs maron pierario weario kita pokere. UPC no kui pierde we bero kitma pokere. Dongen go forming GAMENTE. I think DP Nenchero no Pierio we beach. I can't remember very well. DP do very opposition. When me do ma pa oborre ke kwero machalo prime minister. Ikololo ma British guchalo Princess Anne chalo ka poma ba chero kas a celebration me loiten pa Uganda. She flag pa British ki kwanyo dugu piny pa Uganda ke ilu malo midnight October 9th 62 sorry. Dong ngur pa DP complaint man ogen tikere was put aside. Man do karo ki meke GAMENTE do chako teach. Ubore ber prime minister. Ki north dano ma mewa ma ki north mana po ikomge pian mana tiga lok ma po kitana po kere mogo no will manok si kone Pilipo Oruni tor medine pange ka no dong maka ne romo po je MUTIME kara chon ka po kwana dano ma north ma te prominent MPs ma guber I cabinet ene adok ne rion Kilao ocoyo Lao also Nama Felix Madi. Now, I think a lot of cabinet members can ma pone. Pien lokum Alex Uja Arabic la chien ubino udoni cabinet la chien unote parliamentary secretary karma tigena. Ma no lo chien na bongwen first cabinet ki komene. Uja note parliamentary secretary. Ma roma ke assistant minister. Kitung is ma po ye ubango me UPC bana man du UPC ke anyoti manu ngwen ki teso ibukisu no te wakoli ma po kerene manu joma east Ibuganda waberu ke minister Kalule Setala Luimbazi zake Amos Sempa Kalema William Johnny ini weng uno gen lumema me kabaka yaka ma pone nencharo 102 with ikomge ka kone ngatane to medune itung is po manok total babia pian geno ake alliance pa UPC yuma ake UPU bango beno ake UPU kidok magezi benike UPU magezi for bunyoro babia for toro we are total ankole kiki gezi manoti UPC pian ankole imwame 62 ni DP poll the highest but ringa no tiki gena no kui maro 24,000 lak kui mele karjani DP ankole was very much DP karjani marino lebu ko but ringa ki well kui ane obore 22,000 mandu jemati away from memory ba donc amete chake maber Jimmy Wang no tika word maber many institutions Obama wajukereni what Africa needs is not strong individuals, a strong president, and strong institutions. They're more important. Chidong look in kakare. Piani community institution might it strong pa, but independent pa. Ikare institution ma wala ko keyboard British ma guwako ma bad total. Mukwanga chaki UDC Uganda Development Corporation.
chaka loko UDC mono MWAKA chairman me UDC Uber Simpson ngeye no briefly Cheng Daudi kadong Cheng Daudi became MP me Mitiana Buganda do WAKA tichi inuni la chen seme nyanzi Uber chairman me UDC ma gwako tichi ini ma ba UDC the envy of other countries may get wa Kenya gi Tanzania gi lo mukene very successful what we call state enterprise. Mero achievement ma GAMENTE bore one berugere. Independent institution mu kene tie Public Service Commission. Kita po kere won koma we ti Uber Abdalla nyoro melao ingee papo ngama dole kore public service beno tika tik mabe in advertisement money the qualification ma meta pitit money ini choyo kiri ake tung kwene me Uganda kage no ni qualification ni be ibi no tichi nuni pechal kita komkareni na chile kene me ti tuju me lobo ma ben pe work on Public Service Commission pe ben angai ka put Public Service Commission motie ni Public Service Commission no a big pride pa Uganda tiga tiju no ma be mada another institution mano benetika tijma be judiciary Chief Justice mukwa oborro kelo dam ki woko probably a good idea Udo Odoma in Nigeria and Chief Justice mukwa kin mana po kereni Solicitor General ubero nkambo mugerwa Muganda neno tij no kitiga poko ne kaka pretty important judiciary is important institution. Can no an institution pay it judiciary independent. Chiti yuma bear mother. Mwala outcome very better. In the end of institution, look at checking on institution. Look at only when my pig attack. And Auditor General. Auditor General, Karmamono, Manoti Auditor General where la lokama kelwani kabiswa ben Auditor General mabe civil service karchano ti kileng chuin mada kala chen dong inge kabiswa do bino otake dano meteso dano mana nge uti gulu bana audit gulu end of the Auditor General ngat mano actually mano dit Auditor General department mukti ko kwano dokchen ene chola Jonathan and I think number 3 or number 2 Auditor General's department the audit department team ba madapian ene checking jeme duju matika teme ministries mukane weng lim matika roche kingowe where Auditor General is a very important position from the judiciary DNT can teach much wajaniti direct from a special fund menu to independence in apegu jenge ministry more no gilo na can within the government scholarship committee beno berkati mabe mada mano in America kwani money no ka kwani money ichiro body interviewing in right person na chala ki chwele beno wo kin mana po kereni scholarship committee ya chaka no bero one come bero Dr. Like okay na che kan kar kana ka waju go basi rongo ngona the institution ma per tek na bene ubergatit ma Bank of Uganda bene kita po kere first governor ma Bank of Uganda bero la loga Joseph Mubiru tijino ko po pe sino ni ka shell tiju everywhere kita komkareni no titi po ma ba lo ngechi idok tij moren Joseph Mubiru ene
in Uganda, wakwano banking, and one of the first. Yeah. Kidong institution mukene, no, tiyuma bad at all local government. Local government po leno itiga tijma bad dok iti independent. Interference the both central government no knock mother. Kede the central government no me grant with local government running. Pian local government bena down me local government down me central government. So kiloni subvention. The me and grant makumeno with local government me balancing budget for local government in the whole country. Actually, local government ge uti teach my bear my da scholarship my Paul my no actually mu do go chok kar pe me Lord Ken ma go do ke walk ma go kwan walk local government and chwaru ge local government actually was one of the best Uganda. And a kid man lobo Uganda nge Lord Ken ubedu kere achievement me border one government and kita an kere kid man nge kere or border yobo gamane go border Pierario we are all over the country. District man noti hospital me wake yobi anaka my dear can't remember where it is at Moyo or somewhere. I think Moyo. Moyo no don't hospital. Moyo you are better you mukene other than Moyo. The district. Or yar in Nakaseke gi kono kwene gi diju kuna bugano no don't or yar ma moromani bugano chalo no rio kata pokene. District weng or yar inoni. Meno progress ma chake madono ko me 66 o carro. So mirakwani between 67 to 71 I mean kwani gamed. Rate med development mano Uganda tiga medekere nyim. Ono paper ki lobo mo kene ngetwani. Jemu no tiga timo ba yo gulu ki Kampala ki tiro yani imagana ini Pakwaj Bridge ki tiro imagana inoni border one ki project mukene partner kwan ki weng pian information mana ti amini pe terno ki weng under one roof no okay ata aberga po ki jogo ne me keto ki in order and pe ti ko weng ne sel mukene ma o ki me ma bene farm institute ki yubo farm institute aka weng Uganda district by district farm institutes here where agriculture ki veterinary services me Uganda made them at a high standard where dong better chako farming was very successful kichao dairy cooperation but not chapian lufu no dong tiga gena mada te producing chak mapol mabeja mada dairy cooperation bino processing chak yugo gena bena barra ki ngo gi jem wengo no ki yugo kenyo cheese gi ene ya ne waje farm institutes maki yugo gini don lobo mada project that you can be proud of kidaki chel ma Uganda Airlines chako teach pa Uganda Airlines beru bete twal ma no paper ke airline pa jomo kene me ngetwani chi kar madong komkareni kitingi ken Uganda Airline to ando pura winyi ki chako roche na chaka doke UDC bene do to ko nen chelo yoko matwal dong pia kati pian jemne weng lo yago chel manok economy pa Uganda ikari shani bene no tiji ma waka pian economy no ti strong Uganda shilling loc ki pound sterling pierio can shilling pierio no 1 pound and then no put this system makelone fixed exchange rate
before the flotation. Flotation do be you border too. So Uganda shilling no tak meda kid mana pokere foreign reserve me Uganda no 298 million pounds. Karcha luak chende mana pian even pound sterling no puri pia going through gonna back my 73 form devaluation me pound kingoge economic crisis mo mako UK karchani ma oil price spiral chake OPEC kingoge ni uno put peke chi lim mano lim me Uganda no tak mere mada ma pebene you piangi lim me Uganda do Kenya bene no put say one do you no put what shilling Uganda shilling bito la chendong gina chel ma bene no tika tij ma bete to ale Uganda amiero joma puten gunge medical service me Uganda British were on Okiloni UMS, Uganda Medical Service. The Karpa border one dong the Ministry of Health. Ministry of Health, you know, but I teach my be my pawacha. Upon 69, weekend magachelo border Lugogo, border getero, Imolago. Pedok flying walk on you Cherorian ma walk, New Nairobi, New India, New UK. Kita kumbero anelo diru gene kitero gi woko ketuo mo kan winyi la dit mon kitero wo ni gen ke committee wachni it's a vote of no confidence com hospital service madam kumeritieni magen mir no pego bet ki waga ni sirot no yar ke woko itama medical service no bad at all complicated surgery mo ko ngogeni mulago no timo ole weng no kidok private medical service beno tiba la bolle kalon kapenge kalon apori lejiko obwango no MP karo mena timo raj poter mulago ter kalon mena to Lukalon no receiving patients from Kenya, even from Malawi. I was very surprised recently. Mekwano case Malawi, beyond Kalon. So medical service for Uganda, both private ke make a GAMENTE way on tika tigma be madong pa watch. And it can manana kere success pa border one government. Din medo church balo medo chako kelo anyana Uganda and a referendum chinchalo in my 64. See, madon kitio lok me referendum 64 ni 66 crisis binuya following that referendum. Disgruntled Baganda no pegame referendum result. See, the government picked itself up who create the 67 constitution, the Republican constitution. I don't progress but we are moving very fast. One development biruma duong mapewacha kidma kwan mo wigini only to be interrupted is 71 kikuba min kidong kuba min 25th of January 71 ubale jemi ole weng manoti in progress rate money development me Uganda ugi koko wacha ko dok chen jomo kan wanya min timbe meri mo yini that is otimo enter order ma kriem kire yiti giborra to woro maber pien kano kriem systematically ma lule teach pa yini no tie no ba dok no program dong no tie ma British government ke East African countries are there pe weng Uganda, Kenya, and Tanzania me facing yini in annual allocation of 5,000 every year don't 69 ma GAMENTE me Uganda, Kenya, Tanzania, no kichwal down kan UK, Aliba Beach. It's a quarter system. Now, a mega system in notice slow, mega mean it was fast. End of fast but reckless. And then count no timo ma bear, ma doga king or poko, down ma quire guleyo, man doga kibera pokone and kakaka in. Yamoma bene it won't see me Japan, it the war pegging Uganda no Japan could tip would war pegging any the world is round. We love a geography for you.
Any ngej you know better package taking over a business by yini where Uganda economic system collapsing well no kan kitim methodically mak ye down mak query me le dokan pa yini atamni down ma pol no permissing jani no pian gubera chamo down ma chol mana kita ana nen kere Nge Loc Ken pe ko chaka yenu kar pa minni atamni ma komkareni kamita weko uget kumeno pate chama large twal kagine kagimotie I can come back to you me gam jeme mo la pen mo tawne wek kare ki Pilipo Oruni kom na le for total Muzee jama dek ma picking ikum gine tamoni indicators me jemo tim ma bejo Nge Loc Ken. And I look my you Farm Institute no yang teo kabir ma popol duju akonyo lupu gidare cooperation bero bero katik no pe to yeah the second thing ma ini wajo ma nyura tini ono look my oriati mo pe ni kala did lobo kolo romo wan komichi giri amer kere mulago yeah eno kumbiri no mi gerin kere wo luoga da ma chwalo gi Nairobi gi kamo kene ni yeah chidong go penye ni ngo mo bir katim yeah gidong let me go Joyce ka no exchange rate in no team no beko 1 pound to 20 Uganda shillings No bear, man, there is a no bear. Caesar we ka wochi Nge Loc Ken ka gam dig mana in 91 actually chene Uganda actually ching aliba chiel to get aliba chiel kimia chiel. That is how strong chene me Uganda. Actually chilling aliba chiel me UK me sterling me nongo ching aliba chiel kimia chiel shillings. I will give me 6 million chene me Uganda actually ching aliba bichiel. Period. chidong ke wan nenu kong look in particularly jomatino mo ti dong Uganda kumbiri eni wo ginen ngo mo time neno history pere tek neno ngo mo time we dong kumbiri jamiti kit ma kumbiri ni Ladit Pilipo letin actually Nge Loc Ken letin actually mago contributing gine ki mwaka ge kai ramo biagona we letin mo komkareni lo ngene kai mwaka ni tamone nok puri romo timo gimo Pilipo ana po may liberation mo karna wini atina wi mo nye Pilipo Oruni over Uganda chira Tanzania. That was really classic. Apo ritual omego Pilipo Yo apo ritual lumera la Caesar amor dan weng pange ka tika nen ma video chalo pe on video kidok duan gine bena winyu tima ma pat dai duan dan no Wala tika winyi mabe. te winyi mabe yo apoyo chwalo poj bot omera Caesar moderator ka tiel ki tar paluo ngeni network mela kwet bene gitika kupune cha chwalo poj bot unweng be yup any now Ladit Caesar i communication mana no onio miero awaj alore kom ana bi mede ki lok ngoma lo tina chulu timo i cako GAMENTE Nge Loc Ken yes dono amiti atim kumani adwak wiwa kong ingej history yana neni pire tek history kawani history wadwako mabo mapeya o we karme independence ka o independence bien jemi ma chulu tiyu umier wangeni achuli wan machala chuli jemi ma watiyu ni watiyu
pitien lo ngo wo wa machalo dano wat wo ni ning ke por ki kaka mukene kwiri watini ning tij watini ning gini ene bi nyuru iwa kama wano a ie do we watiu je ma watiu contribution mo making I gamene me independent ki kama wa oye kumberi kita kaka mukene ginen wa kwere ki anyim wa bicher ni ning do wa bicher kwene donc a lego ni yena momori yena wera a wot u yor tutwal me do ko widano amira do kong widano wai 1871 1872 ikare ma don waluone mono nyo arab eno no gwen gubedo lutax gubedo kamako pi matek angeo topic eni Ladit Paul biloye John ento mako pi magiber ki mako pi ya chuli matek maono ki mako lao bene ki mako I way mari inano now karma beka o 1871 ki 72 eno luoni umiere ruate ki ruot chamu teke winyu ruot chamu mpayera ni beka o ki ben chuchor tugi bin waji o be wan watigi pego matek pa joma kumberi tiga mako pi matek mu kare gu yelo en gu mier ni eno miere don bot gi ene kwer jada beka wor kilo monye maromo mia bichiel ukergi ya chuli uchiego ruot chamo miero umi cham kilo monye ni ma en beka umedo chere bunyor waji miero beka ugwok gene ruot chamo ugwok lumonye eno ni umi igi cham ugwok gi mabe wek gu tim patrol kineni wek gumi yo me joko upi now point ni maana kelo ni kay por ni donc ruot chamo u yele matek u jogo mako pi pe ya chulike ken wa lao bene wa madi bene wen u pi u cher chigi now ka ini poro ikare en ma ruot chamo tika joko mako pi in northern Uganda I Buganda ono kabara ene ya charupi madong loy wen upi ma en charni char dane mago baganda mukene gi cherge mago bunyor mogo manoke kwalo gi ki mago ki busoga ki chargi bot omani arabs bagi ngolo kwere ki I modern de Tanzania nyomu kene gi ngolo kwere ki Masai land ineno akabara ena no la chat upi matek now ka inde por ni la tela matel ruot chamu tika joko pidane pire tek eno kabara tiedo ka chatu dano mamege ki nyuti kit achuli kita wana chuli wapat kwede ki wajibe ni kabara muteza kikume kabara suna ucharo min muteza lagoko ki kapet mena anakwani book pa Alexander McKay kabara suna o lago min ode ma ene min muteza the first o lago min nego ki kapet o miyo ki arab cher kere Zanzibar ineno muteza dong latin ki endong daga mu ken ene do gene ti meno jema chiel ma achuru timo nyo ruot chamo achuru timo ma chalo tela ma nyuru ni wan wapat ki kaka mu ken achuli lu gwok paju kaka mu ken pe lu gwok paju meno jema chiel jema rio ma mira duok widano in 1918 kita wano ngeyo jildo irwa gin ki Daudu kelo makinego gi machalo chaden remo new matters now jildo irwa kidma ki choy kwede gino no pego doni politics ento good
It's muted. It's muted. Peti winye. Oh dear. Oh. Chairman, take a winner. Yeah, te winye. Magina, ma Pilipo put you begin there. Near no Kagam, I hope you'll come back. Not go at the bear. Yeah. Gino no ana mirni a gam look pa Paul Kilama ma wajo. And dear look mo bear, madam. Hello? Okay. Yes. Doogie. Yeah. Sorry, there interference ngatimonda ono gena ugo chims you interfering ki gena. Pange ka utiga winya mabe. Yeah, winye mabe. Chale penen. Hello, utiga winya mabe. Winnie. Utiga winye video peti on. Donc peda winyi duonu okolo ba. Oh. Ladit winye. Wati winye ne? Ladit Pilipo wanati utiga winyi. winya mabe. Yes. Winnie gole wang. Petika winyi wa anti-muted. Anti-muted. Okay. Oh dear. Pange ka winya. Wati winye ya. Oh in mauna tia wajima rio. Ene ye jildo roi gen ki Daudu kelo. Maki nerogi ini ye ma megi. Magumo tam gini gendong gijolo Kristo. Dong gibi beru jopa Kristo matwala. Eni nyuratini Acholi dano makagumo tamgi iyoma da ijemi mano gen ku kere chwingi tegi loke ye. Ena ye bene gini eni onywalo janani luum. Pero janani luum nge atini ami twero neke. Ento peorio. Waje eni bichung pi ada daga bilwen pi twer pa jome Uganda. Wera da en ki neke maneno dogo mata manien ma kweno tero la chincha. Ti eni nyuruni Acholi wabedo dano ma wakwiri mada ki jimi mukene mana amida awaji jimi madoki kom kwan in northern Uganda wen kar ma kichako makere kaka muko donyo i makere obedo Acholi ericha lako ene dano mo obedo namba chiel ki northern Uganda wen madonyo makere ericha lako cher kwana makere ingeye dok enda ko loke uponyo la diru bore mi Apollo Milton bore ma eno dok prime minister la chien executive president me Uganda ma ene uponyo utema li madi bene ene uponyo la kirigi wen ene uponyo ineno eni nyuru kwiri pachuli kadi kape wadwongo twal endo kwiri pachuli ma Acholi kati kirieko gi meti ujemi makela la ingeye Pilipo Cage gen ki Pilipo achai gen mere gudonyi makere kido jomo kene ma gubien nong la chien mero jemi ma Acholi tiyu manyuru kwiri kirieko pa Acholi gen mukene ma amita keli ye achakime legislative council onyo dul mamogo chik mamuro chako ki chako imwaka 1951 dono ki kerni northern region no weng Acholi Lao Karamoja Madi West Nile weng umier betke representative achiel muro yero
Pilipo Cage ene okwo bedo representative machalo kai lungi MP representative ma ene chiero kadok in northern Uganda ma chiero bedo i legislative council chake mwaka Pierre Bijouya chiel 1951 o kerewe Pierre Bijouya de la chien Pilipo Cage wero o miyoki Antonio Pua en aki dum Antonio Pua charo mwaka Pierre Bijouya de naga we Pierre Bijouya bero gudi man me Kampala kita ting chawazi Kampala me chiero gulu highway enuni Antonio Pua ene okwo kelo piloki enuni i legislative council maano jomo kene ki voting o ni tame ni peti yo ni petwere yo pe bridge pe ki twere yo bone Antonio Pua we Gemini yo pe adala chen uboro bitiwiye madongi no Loc Ken wero yo en MUTIME now meneno ni ikin kara weng manodan Uganda ni actually ene ochako beru representative pakara igini weng the northern Uganda okulu nyurni actually kuberu dano ma gi genne dok dano ma gi kwiri dok guchako tela pi Uganda wachon ilong gin mukene maono da wajo chon imwaka 1932 mono kachel ki katikir me Buganda sa Apollo Kagwa gen guchwalo lok bod la chiruke ni la chiruke tiet bod gi kong Kampala ki la chiruke chiero karma la chiruke o yana wani wan watiga mieni ini tigi ki wori latini madong mwakane don komedi do rom kwan Daudu Cheng latini wamiti la lwakatie ene Kabaga o Cheng don komedi mwakana biro Kabaga be mwakana biro wegu chakwan ka chiel ki kelgi wegu bet ka chiel mono timo man pien tiga mitoni Acholi ene tigi quality matek mabikonyo Kabaga memi utam ki Kabaga tamati mapenyone nyopeda kako berika luor Kabaga ti la tier bene po kwer wega da la tier keju kwanu la tine mamar be Daudu Cheng po me di kwane ya Acholi o tiero chako kwan i Bugande budu inena chiel gen ki Kabaga mutesa gubere ka chiel niyo ka gudonyo ka chiel donc kitma history nyuru kitma wanu ngeye weng la chien Daudu Cheng beru dana mo konyo Kabaga ma tek mada in 1962 kitma Ladit Pol wadu alia karma dong jimu doko tek ma Buganda ukwer donyo ko independent Kabaga jemo peti yo ki wotemo ungai wan kao British utemo ungai British o Daudu Cheng ene do katiki tam ki yo ni ene de bilok ki Kabaga da bilok ki ubore ka Daudu Cheng ene oribu Johnny Eli oribu kelo bore oribu bore gen ki Mutesa ka wero Johnny ku kero chingi ka wero ni independence utime ineno ma eni nyuru kwiri pachuli ma munu nena ho wachon ma chuli tiu ki kwiri manugu keriye chwingi ya so mere ene jima na miti awaji machalo kit kwa pachuli kwiri pachuli were okel wiwa wekwa niang ni gin ma wera chuli gutiyu jimi ma gutiyu contribution gi
uberu ki kwiri ma chuli giti kwere ma chaka wa chon o kwere dong wa independent o kwere wa independent ka mukene ginerwa ki twin maraj ki kwiri ma wano ti kwere now na miti a lok manore ikum kit contribution no bertie ikarme independence kit mala dit polo wajo gamene po boro ti uti matek madama be to twal ilok me economy o yob economy mabe mada uboro chako banks, Uganda Commercial Bank, Uganda Cooperative Bank, uboro chako cooperative movement itself. Actually, local government na actually unoki poko ma be ma kikwanyo chiefdom maromo ario adek kikero ki bamo ki doko county. Actually no tiki county abichiel. Ono wabere ki Umoro County, ma Umoro County unotie ye Bobi, Awere, La Logi, Kod, Kikoro. County mukene oberu Kilak County. Kilak unotie La Mogi, Abo, Atiak, Anaga, Kialero. Achwa County unotie Patiro, Paicho, Kiata. La Muo County, onotie Padibe, Lukung, Palabek, Marupe, Piagoro. Chua County, onotie Labon, Namukwara, Kyorom. Agago County, onotie Paton, Paimol, Parabon, Wall, Adilang, Kiliera Paluo. Now, local counties and Magikero Eni, Umio kare kachuli me donyo iti matek me puru ma county money unyo sub county money gin gitiyu matek kun gineni umieru gin gidong sub county yuguchiat mal gidong county yuguchiat mal uweko puru ta uberu ma be mada ya chuli puru pamba uberu ma be mada ya chuli cooperative uberu ma be kare madong ubore o ngolo ini o kwani ini o kilok me bukuta buku pamba actually longu chako actually cooperative union makomberi tie dong Kenya wini dong nene jomo kene go kwani cooperative We have lost it at a crucial time. Yeah, no tia wood no be but Yeah. Ayo iti on Filippo. Mede nyim. Te muted aye. Iti muted. Ladit Pilipo. Iti muted po tia winyi. And take a team car can battery work to running low. Yeah. Po tia winyi. Peti winyi. Nato ramo gine. Naru moti marama texting anko. I've got his number, yeah. Yeah, just text him. Let him know. Yeah. Filippo po tia winyi. Loko no tia wood no be mede. Kape do Filippo next week, ba? Now, he's made most of the points, anyway. Yeah. Doctor, no miro medo gimoni. Yeah, you know, I'm a mirror medo watching them making it. Chako magic kumlock magine. Polo better go watching it. And I watch my pay madani Uganda Development Corporation and Gino no getting subsidiary in the pool. Ngaro mo ko texting Filippo. Yeah. Ngaro mo texting. Yeah. You know,
again no kilo magoba mapol mata ki gamente do amir pini chen ni no mo no bino ni gamento timo ki ngo gina chen ma no bor ker ki edwal ene lo ma chulu banya mano gina pien development ma go timo chala ma yugo ori gina chala house national housing corporation ke ayubo odiat ubino mo pingo chen ma no gamento gamo chala loan you know, technique within that 5-year development cycle, mir gichu chene ne obene. Aya. Chidong chene no ai kwene. Chene ne no ai and ki lim magoba magino and borgine Uganda Development Corporation. Ki cooperative movement. Hello? Hello? Can you hear me? Yeah. Okay. Yeah. Yeah, I made many. Magoba makino about Uganda Development Corporation. And no, border kero mechulungo loan mauno ugamo within that development cycle. That was a good thing. Then next development cycle. Kage chero doka gamo chene. No, don't get a clean sheet. Then no bicho banya godam. Dat in de wel ben we no pe mare borre bien gen gemere ni chen no bet chen onwal donc kay in pe chulo chen ne ber ka nyal and to borrow me within that development cycle no chulo donc ker mo ber ka wajini conversion rate megene in fact it was much better than but before that in fact it was about 7 Ugandan shillings to the pound. That was before. No interfering. I hope you don't wear when you do. Yeah, so okay, cooperative, madongi chako, actually cooperative union, mano, pamba magigamo, ki padma actually weng, ki gulu, ki kip gum, kona weng, ki kelu ki buri gulu kenyu. Donc, kietene, ki miyo kiete mabe, kilufu. Aya profit mukene mu donkir mana waje ki chere ki yabo ke da chuli ranch matye yutwe eka maromo no tie hectares maromo aliba pa a winyo ni gen no mon gen joba gen ni komberi dom go kwanyo udoko megi ento meno no jim ma chuli ku beri ka tiune ma chalo kara mekelo lim kilonyo iloba chuli ineno kiono da berka wacho la decision no penya MWAKA pa dan wang magodonyi politics Paul dan eni weng magodonyi politics gudonyi ki MWAKA no MWAKA gitino Pierre de ki wiye Daudu Chieng no MWAKA ne Pierre ngwen wi ariyo ke ken kede u borre be no donyi ki MWAKA Pierre ngwen ki wiye so Paul kini o weng gudonyo i MWAKA matino mada ma anena ni umier wan pe lotino mier pe ki cha lotino magitie kombere magitika nyutu miri megwako gang me choga pia chuli umier ki chok twingi pe ki chagi ki chok twingi pien kar gi do rom gine an nyimgi bo enano pa mira akwan nyingati mo ento umieru ki encouraging dano weng ma peki changa timo wek dano weng go kon kaka kid ma chala gitwero eneno la dit siza ka agam kong manok gine lok mala dit pol no wajo oberka kwano temo kwano nying oberka kwano soro bera kwano jomo beri cabinet atamo ki i western mukene i ankole ngar ma oberu beni cabinet no oberu Grace Ibingira oberi cabinet ki actually ben atami wero eride la kidi en ben oberu i cabinet ma wiati
kadong gina tamu joining gen la chen Alex Ujera ya meno ene joma we are twerpo and then Ladit sida so atamni I'm making a contribution any we go uyabu wan kadong wana ni komberi kama wa o ye ki mechera nim wana chuliti ga watwero ka watwero umier watim ngo pien ka wadok ite kwara wa waneno kwiri ma kweri waguti kwere chumier po bet kilworo umier wange tini piny en macholi wan waromo de duneo pien ruot chamo gutimo gude guyabo piny ma piny rach ruot chamo guyabo so anange tini wana chuli ka wadie chen waneno kid malu nyoro wati kwere chi wai woro chol piny eni ni mo ben olo chieng bi yabe iwa eneno atamu ka wek kumeno apo la mo foi to twal ichano mo be to eno gine ichano mo be to twal I didn't see my daughter's body. Mio be the panel in matwal dong wuni Muzee Paul Kilama chabit dong mio be tie kan nego rose ki litine tindo kongo chau kedu Wan luti yang cakap kaya lagi. Alo sida yes anda tiao okay be foi to twal Kakar wan Cannot ko hear my own voice. to twal ba wa mor uno wen kong ko o tiga nene kiduni ki joma wa ko magi tiga winyu ngo ma gunu tiga tirne lok ma gunu tiga lok ne ki poj ma tip cher bor Ladit Pilipo Kilama ki Ladit Pilipo Oruni ki Ladit matiri bar ngeje ma poli loy wa manni nyoli wa twal poj ma dip bori dok ber wa lega do ber kin wa kare duchu ma chalu ponye kin wa gin mo gunu tiga tirne da donye ib dano ma be da ma be ne ki no chiki no lok ma tin dong met ma konye ben pe a chulu magiti tela magi mier belu tela kom pedi ki kare ma nyen eni Ladit Pilipo gin ma balu gi ki chugu chwingi we kon kit me par pichente lo tira ma yangu donyo en chalo da wuru chengi o borgini no pegiti ki miri meli gitiki miri me konyo pajo gitiki miri me konyo kaka ento lo tira en ka ki miro chung ya chuli giti ma pol ma gilo ma bejo ento ki ngeye ki tim gi marach kongu kwan chwingi ku chung pi achuli timu ker ma inu Pilipo waje pege luonyin ti juma tego magitiga chung pi achuli ento lo man ngeti ma kun gi bale chwingi yo ma enu ni pebe wa logo gin go win dok juma twale go tiri ni tara pa luo tiga choko chwin no tia wi magitigi chwin me konyo kaka chuli nyo Uganda guchung gitiengi kongu wek birra melimo gin mane ko wachente ka in la miri me chente pe don lobo pe don kaka ka ngar matigi chwin me chung gangi ka in la tina choma ti kakawu mi de gangu chung pe ti ki chente ka ken ku ti ki lwa nya tam ka chiel ki lwa kadi mir beruot matelo kaka kay mir be minister mo de bet mai chung pe kaka ni ko wati ka kan ti ma pe to twano ti ma ko kwano ma be wa mon be chung telo kaka guk ma da be ma ko le ka da ma niang tin no mo chung pe kaka be ti wa logo bot gi geno wuni wa wan tar pa luo ngo ma tar pa luo ti ka temne
ngo mata pa luo ke bo win ti kede lok ma pol to twal pepi am da ma pol pu gimir lo par lok ma gunu tiga lok ne pol wun ki Pilipo atamo uti dano pa Acholi ki come ngenje ma pol ma beje Ladit Kilama o puwe to twal pe wek ka go bene pe wek tar pa luo o puwe wek on dok lotino go gam o puwe to twal Lady Grace. Apoyo viewers, apoyo ben si ja pitelo giana matine. An mere loka ma pul pere ento amiro ni kepa wae ni enemi ya po wang no tiano magang no tiana chuli magang ni tela mir pe ki wachi ko ibela di doctor ber mir pe chak wa ki school chak wa ki primary miti mudim miti luidano kirma ini o senior o yungen no in la tela ber pe ni da mir ko o university ni we bela tela level mi tela ti ma papa eno gin ma wun nen kita yam gamente ma chon en pa ma gamen mo ubiri Nge Loc Ken gamen mo wakwano berge jone no gitiano paro mo confirming but kita po ke nen ter ki way ne dan ma charo jer was Alex jer ma minister no ti kera gi ma mu gero do ni geno ma piare wa ber ken o bore gi no ma gi piar de ki wiye ki ken piar de ka ber no ben so kay nen dan ma tieno eno kai wunu ne tij ma gutiu pi MWAKA en Nge Loc Ken jon gutiu tij ma to ko are watin putie so dano ma tieno po gena po weke wechi wuni wunu tieno o toero kita mego ne ner wa teke pe tiene ene weke timni ini romo beru jimini kiri beru LC meru du jutela ya du meru tela kitela wen mir dano jake kiri kitelo lu tiro wia wube lu miel kono lu fu kono tim ngo kiri loke petrore gimo ki ken tela so am gena me we lu tira churu upunyu mu tela mu pegi wa ala ten in pela ten tere mo ani don piera rio in pela ten e rom tela apoyo Mata Pascal. Moro wun panelist gi dano weng magitika nano wakamutie afoe wun weng fony matin ni fonye tut da fonye ne miero katwere ki ket gi choj wegi lotino matino mago be bino gi Nge dano Nge wani gi Nge jomo kanni go Nge kama yang kita kwere gi kita Acholi yang chung kere kin dano fonye tin tura da antina bere la ten kwan alego ni jami en wenka twer ke keri choj Ladit Pilipo Oruni Ladit Oruni wa foer ba me we wonu tie kenwa da wa merne o medde ki fonyen a foer won wen Okay. La bego Joyce. Oh, comino ada. Sorry, again, I'm muting myself. Otima kija. For the 12 season, mail one and the bar. For panelist, the water wing. To 12 bottle dirwa Ladit Paul Pilipo Mommy lock matut ingee ma utikwede ma lobe gi lokom Loc Ken pa lobo megwa Uganda. And atie chalo paska bene atie ben la ten kwan ento aramo gam mer man na kene atie in agreement ki Ladit Paul kero tero lokom kero indigiriam ge kwede atamani onomier ge timo be differently onomier pegi riam ge to chok to 12 kere give me 72 hours ekane pien gin mukene ma dong umio weko economy me Uganda por da ker Ladit Paul terone jemo chero chi obaleo atano no mier kong gi ker gi piny gin yangi ni gin matie wano no ni jem ma wunu tika business ma wunu tika temne lo wakan chena ne pe beru kan chena ne tika chero kamo kan chi weko economy me Uganda tika dok piny. Now, condition ma wana tikere en pien winye be business ka gi logo e logo we ko jemi time ka etiyo gi tek kom chi wona rio we losing
Pian in bene no tika miero gin mabe ki bor ngat chane bene tika kwanye jimi ki bor chi winyo miero betie wek business o war mabe chi ana tawni kar enon ma jimi eni timeni uno miero gi tim o la dir ma megwa machalo Idi Amin Dada no miero tim ki wang me nena nyimni ka wana kwanye jino yor ngoma betime mero gin agreement ma ana tikede bot I lok ma la dir polo lo kidong kumir watika lo to ale en lo compose independent Uhuru nyo Loc Ken ini mano kelo ngoma be dong je mabe jo mokan ma la dir polo lo Kenya Bank of Uganda gi cooperative bank je mabe jo tie kidong gin mokera mano wan machala Acholi watika per na chal pamba gi ngagi era no je mo miero no gi encouraging were omede kitime gidong gin maraj madong dir lo wen era lutela ni chaka de kar enu no Uganda po very stable gwako very stable for 5 years 6 years again kai koma lo ada Loc Ken ka lugo mono no per ko en kine mwaka bichiel gini me chako ne lobo don kombere wano Loc Ken mi adon wa chako kero jemi in place era no kar eno ni pu kar me kero gene kom chako lobo me chako chungi tiana mabe no mwaka bichiel no kar no mwaka bichiel no kar tia yelo tu chako to don gin mukere ma ana nero ni umier gi tim malube ki ngoma gi ramo tim ne umier kong lubu ma chila ma president go mier ne an ma chiro ne achiro piera kena ke ja chiro pilwa piera de dane ni Uganda tie ulonyi jim mapol mada ngome Uganda chiro cham mabe climate me Uganda be kabisa down me Uganda generally down ma kitgibejo they are very welcoming Gimaro dano chi ade dane ni businesses mabejo no ramati me Uganda we Uganda chungitiana ine chi enini petika time PN lutela pegitika nena anyim palutema gidon kero wa ke logo kwere kanye kero siza tiaro kero luteno en man mege nywala ge 1962 ni chaka kere don biono kere we 1971 komberi jo ino wen ramotela ine kono bene dano wen mege pege ramo belo politician ento tela ti yoma papat bero dakta me konyo lubuni yabo school me konyo lubuni yabo factory one community factory mano me cotton mano ti jinja muon dongo beauty ngo chiar kere o kamo dongo chiar kere po waramo community no wajane kerne nengi wajane eno gi chiar kere ndo mukene ento factory mukene pe ma juma gitigi chiana gi ramo building tie ka kabur lugo mukene Uganda magitie penyo pie ineno chi jemi chalo economia wa yabwangwa obedi open minded metimo jemi manogi nene ramo kelongo alaka loka kwa padano ineno chi gimo ma polo twal ma ramo lokne to twal pe wan mere o lego ni ruba konyi Uganda alaka beti mo lego ana foya Ramai. Yeah. Afoya tutual afoya la this season me mina kara ene. Afoya da hamor wono wen Panelist ki dan wen na hitti kana wa. Entu ma ko ni ko ta ba ko na ko le kwala ko ta ba Ladit Pilipo Kilama. Afoya piloki afoya docteur to walok bana. Kali ni amore dugu nyope dugu watiki lok ma duan di da. Entu be ka da dugu we wachi wa jima ingee wen. Little be before look at it while for my son Oruni, Mr. Oruni, Alipai Oruni, and for it 12 maybe you look he look dog Olu nging on don't want to look pigangwa Uganda. Young and a poor ngee were done, man attach and very way were done cannot teach enter don't what you can Amawa Aki. I'm probably long my doing to 12. I got me around why neck, Madame when you look to the other keep a down wing. Name chalo Loc Ken makimi ching down me Uganda kar pa British. No kano nikit loketia tam nikitim meno no mier peke mi locho ni a chiel
mani adwene mi abeti no miero ki facing out ki kar department money kongu chak teach ma be karitar MWAKA beach wega don ka don gundo a ka ni na chiel Jimmy Bale eni na kita don Jimmy Bale ke kanu kong yang kong kanu gu chiero yang ki mira chiel no mi kongu bedi ego a ni na chiel 1962 ni bendera yermalo queen gi nya pa queen gi gu chier ka ile bendera malo man non konyo wa kingo tij maguti mata tije pakka ngata tika nene pakka no to agute mot mario ami men machal tam kita la dit Mr. Oruni waje kere kita yang mo kanti ki poko kere kanti obichele on edung lok mu yum tunya di da kanti obichele si noni kanti mu gene kingi gi gora gi fur jimi gi fur pam mu wa area gi no don wa lu tin ki area mu kwan la dit manu tika la wi jomen Acholi now West Nile when Acholi la Acholi manu ki mater de ku mala fon ki ben Mr. Alike manu head of scholarship te lokani kana Acholi GUDONYO group me county ginna la ten mene matika tema be gitar ban ma pele lakini ni non scholarship ba pen le mo kan de ran de wa jomo kene kan wa lok jomo kene wa lobbying jomo kene ta ko wido en jomo ke de dire campaign yin ka de ko district ka pa ya bid ya bo ko ya di so ya bichele ka gundo ko kin gi ken gi ni wan wa che ko timo gena kuman ma be ti district wa u chak lok me fu tel for pama gi ni non ko ma ram chat ye pama gi chak for kofi o dan ko gora ka chelo u non koro ma dir fu ye ma dan wan charti yanga chon ka dokulu bale a chile gi lungu dan wan chaka golu dokulu ni no tangi pe manyura chiro ram timo jimi kira Mr. Oruni wa chile no kwiri dak gi tima tek amba tam kita en tawni ka chile gu gora go chako tichika ka chelo gu chako tamo pillobo gi go wa lok pa jomo kene ni nga gi tika lo government dano chak lok tikira yang kwero yang ti kere chi peñ machol iwa nyimwa bi yape pikar ma biyono ka ke chako beri bi yape chi an pa bilong ma dungo twal agion kuma fo la dit season pian tini wen gang kwame kan fo to twal omigo sisa chai dake achiel mo we watu ito ara fo to twal damno do a lo man no to kan me polo man ma polo lo to twal ne wajni magoba ma no a kibot UDC no bu mada en magoba ne no ne ene gamento ti kede me chulu banya manogu gamo wero Uganda kede be no gidero shenne entro within that development cycle no go chulo obene yeah wero munno no pemaro bore piano give pegi miro no give me the channel nyual piano interest doesn't sleep and I don't know chulo chenne ne karma you housing gonna corporation with the goal you object within those development cycle no go chulo banya ma chenne ne that was one point and on amir kilo ma doke amir yare o mechero Africa wide kachoko bitime I Addis Ababa ma when topic mo kene ko doctor wek akil pian ma bedo ti magina obor bedi obore obedi kachoko ma obedi Addis Ababa ni Pure Beach Meduma Beach 1963 ma lubu piera dek bari o me Africa no guri biye la luon kachoko no bedo Nkrumah pam Nkrumah megana mauno en mironi one Africa kira dong one no lo cheno dong mirong what you ka chen endo ka choko po war ma be kita non Nkrumah tamani mau ke lu kejo da ke lu kon ke de ba en Nkrumah be dong o ya gino ka patwa endo a karo bene dong ka choko do dong king Julius Nyerere ene dong ya gu watwer me de wa kiru ching wa what you ka chen ento Peter Terry, which you look mengo, Kilwan Regional Corporation. Ane no mirror twal, piano and no mirror twal ni East Africa, Miro Kauno, what were baby a federation.
Ento donc kita no Kenya no pio no independence pundo Uganda kene ki konge koro Kenya karma Kenya bino sidong go chadong East African community ma beno ber chalo tama a en ki ko me ber kachel pa Africans kongwe we tilo me regional cooperation si East African community utimo be ma da ber ki East African Airways East African Railways ki kachwak ma pol headquarter no tia Russia utimo be ento obiketo karma mino tor kamen the African organization African Union kono no girate MWAKA ento uno la pe girate endo girmo batime madime pe dimo rejo time e logo peke wajo kake rate en berka lock ento no peke logo mo perte donc in 1999 he kachoka mo time 30 Libya gadabi kilotam ni amir kilak nyingo kilung ni African Union kichwaka tam ni donc it was adopted in 2002 he kachoka mo time in South Africa madam ke waya OAU donc terre cat donc kachoka menyen make medo kene ene donc African Union na African Union donc kira chairman wa yakar man but it's a whole new story man we might want to pick it up another time it's a much better organization it involves a secretariat matye ya Addis Ababa kidong ki setting functional game kidong tiebene regional corporations matye part man ma way na no be to ma tek man gen lo deal ni go to you kele be donc kombe watie ke East African community is much bigger ma tamani ko be medical loke si kon we kan ana we command yeah afo total ma put ya wa gine wa chao mi reading comments le me go Joyce e be konyo wa gi kwano comments eni je ma na miro summarizing ni Pilipo Oruni gi Muzee Paul Kilama uchano lok mo peje total me chaka wajane ni queer pa Acholi po chaka at independence queer pa Acholi chaka wa yam chon kita gi organizing 1871 1872 kita go chaka tute kere me lwanyi slavery kuno jomuke no tia promoting slavery mero jema pigitego kigina chiel mara meti wa chiro kere kong nyam kong mo pe lakini gine wat mono la chero kero ki gero loga fu we ko dawru chengin go bere gini kabak ginga waromo temo kubo wat en gero loga dog ni ange merni lo loga chero chi kubegi opimo we oti chan kombe but waromo connecting ni gero loga actually gero loga we Uganda dokita yam wa merni mero ini ar mero penyo Ladit Pilipo Kilama ki Pilipo Oruni waromo chaka kubo wat ni pien win wedi po da uru ching politika ti mero kon ko because an forati insisting ni wara kinlo loga ge chule ka ke tubo mo be Uganda romo yube ana po to ki ya mero correct Muzee Paul Kilama ngat mo representing a queen ni gune independence and Prince Michael of Kent, the Duchess of Kent. Gina go beru I karme independence. What for a panelist, what for a jomogo beru ka winyowa. Ka look more mukene dong pere le mego Joyce ko kwan comments ma de beno be kero ngaro mo tigi lo muted ko mierno geno uket anon Ben no mierno. okay
Koi kwan nung kong ka di ben nung tiyo tuyo. Koi kwan comments. Okay, I hear a bit. Man comments, my aki about the sea. This is just a awesome TV show for we in the diaspora and those back home. A poem in there. Okay, okay. Mano about Facebook, Belinda team. Great presentation by Mr. Kilama, very informative. For it, Belinda. Mambere o keyboard Redstream bot Facebook bene wane kanchawa para Rio kidake Rio USCT apo e wun duchu ludiro matye kingech mapol pi wu tek mo ma wache ma pe wacho mi arberi wuna ye guti me anyim ma we morning where ne wan litino wa wana nyimu ya onyo chunya man bene akibot Facebook user materne ikar chani ka waduok chien exchange rate me UK ki Uganda pound achiel kelo shillings piero ariyo miaro ber pan yanka shilling piero ariyo ma wache atini Uganda tek mo ma pe wache inero nani Germany ubedo agricultural ofoe man been akibot Facebook Tarpaluo TV YouTube they see this is just an awesome TV show for we in the diaspora and those back home. Junior. Man Akibot Facebook Belinda team. Great presentation by Mr. Cloud. In a time I don't get a noeva. The band in the wakwano. Man Akibot John Ojara. What my dear bought Ladit Kilama for the wonderful nostalgic review of the past. Dong ma pire tek ena ye anyimwa. Puony ma kidman omiero omede dok wo matek tutwal omiero waduok piny wapuonye omiero omede. Ataon noti wane puonye omiero omede, sorry. Ma John Ojara janani ukweta gamente matin dong obalo lobo i Uganda. Man Akibot Susan Okello, Indians were given 90 days, not 72. Menatio yet yamala la mera Susan. Kagi mio 92 days, melbe but carne no food tiri kirono in 72 hours is not long. So afoyo mio ngeye on. Man Akibot Aba, Puoj ma dit pi puony matin, wapoyo to twal mego. Kiman Akibot Juice Kirindi, and while good evening members, the system of cooperative union should be reinstated because people are now suffering from instant in northern Uganda. It's the buyer who decides on the price of the goods. They are willing to buy like sesame. This is affecting I think Buramon is a Kaitiga now, Nekaramon and Kenya.
It's affecting the farmers. Okay, it's affecting the farmers. Okay. Yeah, for comments, let me go, Christine, go ahead, work on what to program. Okay. All right. Walego wono rot la church. Walego lega mantin inyi wuri Yesu Kristo. Walego ki twin maleng. Takbe walego ki twin ma ni wafonyi ki bore. Yene ye fonyi wa. Wafoyo matin wafoyo pi jario tutwale. Ma gubini kienwa. Gufonyi wa kit ma yang. Wana chuli ma yene ye kerwe wile kan. Kita no waberu kere. Chidong watang manok. Ento dong wa lego ni inde dua kwa line. Ma be wek wiwa uchak tit pikar manyim. Kin ma jine weng dong tika wat kere kubeti. Wo pa chuli dong pe pika wat ma be ma ti tutwal. A chuli gurwenyo. Ruat la chwe wa lego ni tien. Kita wa winyo kere jime weng ki kwiri pa chuli ki be ki pa chuli da chuli pe lako tame cha mo ki ken. Me wira kita yam kudu kere. Walego la chwe ni duak di dak chien kita naka yang. Walego dak ni kony gibene. Konya chuli weng kony wana weng lutian weng me wilogo. Wega nyim pa lutian me wilogo betie. Walego lega mani weng inying wudi Yesu Kristo mutapi wa. Ruat win lega wa. Wafoy rotwal Muzee Paul Kilama ka show tum kong romo dong ba for nyama dong mo no ka foy rotwal. Sister before Kamere baro bella yo. Kamere kyo bella. Kamere baro bella.